Qollirina caja acá viernes urutaqueja, hichuru taqueja, untasi wimpi sarantayua antawa yapjaraki, ukabapinja Central Obrera Boliviana, toqui que sawaya pjarakiwa. Qollirina caja askir jabawa gobierno toqimpi aruski pawaya pjanyapa, ukamata aski amtaj utkayapataki sasinawa sawaya pjaraki. Sait awiro saranywa amtawaya pjarake ukama pinja Central Obrera Boliviana toqina iriptrina cajas huya pjarakiwa qollirina campi ukatja gobierno toqimpi aski aruski pawiwa utjañapa sasina. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esta Nana caja haniwa akama amdanaka utki ukatoqa haisapkti hanukasti Ministerio de Salud toqinkenakawa hupanakaru kun haimunapchi ukatoqi istañatakiha hawillap hañaparaki Central Obrera Boliviana toqina iriptrina caja sawaya pjarakiwa hani qollirina caja unhtawiru saranta pjañapatakiha aski aruski pawiwa utjañapa sasinawa sawaya pjaraki ukatja hupanakaja amtawaya pjarakiwa qollirina kana iriptrina kapaja gobierno de facto toqero alcatatapja nawa sasinawa amtawaya pjaraki. De persistir este tipo de caprichos que nosotros vemos. Achama hanwali amtanaka utiki ukatoqeja huchancha taña pawa haniwa haisata kiti kunateja marka chirinak toqiwa askin hama qollasiwi toqi irnaqaweja uthiaski ukatwa hanwali amtanakaja hani uthañapakiti. Ukama pinja qollirina caja aka viernes urutaqueja irnaqa winaka sait awi toqimpi sarantañua amtawaya pjaraki hupana caja emergencia sanitaria toqi kamacheja isasiwaiki uka piskunuku siñapua mayi pjaraki. Cerrar los hospitales y no darle la atención a los Qollaño tanaka histantawi ukatja marka chinakaru hani askin hama qollasiwi katoqawi uthipanja qollasiwi toqero takisiwi sa uthikaspa ukamawa ukama pinja nanakaja haniwa ukahanwalt awiraka haisapkti.